yamo akwa babiem do Badwam TV Badwam dwumadie no eso yamo achepa shonko da nyame asese ne 5th November yenyina ye kan tias ene 5th David ene say ene 5th ene 5th ene na America for to aba but Samuel omo sorry you know na 5th me ka say wow ti aka 2 days na aka yen so bosome ne ato aba oh wow radio yebi ya de radio asenti me ne na asampofo agye ne gina ha anope be me na mo ache majos me na bia boko oh nyame adom ya da sorry de se o se dia se da benya na nipadua bia bia ye adwuma die ya do kese na ebe yi wo nkwa awade se bia ne ye dia chichire ewura bi abedusa ebia ne ya akora ye beto do pofu wate ebia na nyame mpe ne nketo a openu bum ba ye mama mfo nti ase se after election no Christmas ho inti bobo ahun ase akwakọ ya abatu nti wadwen ye free so akwada no be sha atade ye be wi akoko e be bibia nti after election no there's Christmas na we kwa akoko wi mpo de se de ya wi dada ene no nkura no so masesem omo ta fespa obewi akoko nam pacho bidimu adise bronya na benya fanta aboso ye ene biscuit ene de bie so omo ba dim no mo de ko enti aye no ma enti wo ye mo omo mpo a hunu e di bronya na nka bronya ebe ni address ye ye de yekoye na namo ho ne fe ye beko peba nso ne ekura biscuit ni ade ene nkura we mo ye de wi ase kura ni odi bibia ne ma bibi ye de na Christmas ye de ne aye no ma pizza obenya we obenya de ye be fa we se miss bia mo so enjoy na tie na we na de aka no ma remfi se ye beto oba no be wi awade nso be boa ye unless maybe run of beba se run of bar and na ya need disturb Christmas na kakraba no kra no bonya na ebedi se run of beba 28 December na no de be run of no we di brunya na ye bonya mempa ye se enye one bia onye ne to ne free so ebe nya kra na ki ato aba na wi what you say but se base ye na sofo wo de o enjoy what you say erade hu ye mobo arapa yemfa de obon krata no emu nsem no emre wo na ka o se ne bedwam ye onkomo bebre edi America fo abato a omo to ne ne yibedi ho nkomo kakra na ya hwe se de esi etie Kamala Harris ena edi nkunim anase Donald Trump the return of Donald Trump ba ne me pa se nyo sao patai o ka omo feel se Donald Trump mpe before asem ene de na num kasa ne attitude bi no temi de oba no ma onsan mabiem no mabiem onye na home by this time ne nana no mo twen no ati ase but you're very close so we share dynamics na e wa bato no mu ne run up to abato no ene campaign after say Joe Biden withdraw ye now withdraw ye no Kamala Harris stepping in na ase the ratings na ba so afi de later no na Trump has started catch up na nyasem keto akra because omo expect say ade ne be basa anti e basa no na catch them off guard but omo strategize etimi apija wo mo ho they say ya ka say heading to predict America dey be win but den ya hwe be otina anwumre no ne ade e ko de na ifru nani abi na ye hu but we no ye pepesi ye mie phone lines no so on say school placement no na anya obia na anya bie tie bia e be fresh obia anya bi sisi obia na wo issue a ya resolve ya man because na news ni mo 90% of enkwada na ye place wo mo they say obia anya bi tie be bie phone lines no wa say dey the bonkrata ne ba 0302 211 701 702 703 704 now so aba it should be our school placement na obetimi dia ba na fe yedi nkomo a wo hu be hia se be bowra so ye hwe me hu masu ansem so a be bowra ho okuba onim kakra anu yi no na yemfa daily graphic the bonkrata no enhase o say commit to peaceful elections ebuhine stakeholders nti na ebri mahene na ode eye asemi to omenya manyofo menu mienu nyina ye ka ho bi ye ya ye kwa koto aba na ya ne ye de ani edi amanyofo no kro mo ye sei omo dodo ye sei ye ta chire ne mo ye dom enti sa ebi anipa be sa pempe bi na ye active politics ukruma ye ya ka ni nyina no ye yetimamfo no ye ni stakeholders no se nipa semensi ka sei sorry free be se ne ko ha na wa mfie a ibi boni bi antimi nti sebe sabidwafo yi
omo ana so omo bom ho atwere omo ba kosi da be nti sanete jade na wo pese obi nyusu debi emfa obi sebi di bra wo pre no ho abufuo enkowu ana se bibia wo fo se obi nya dinti no now they are there kobo nu etima na ko die obi timi kwa to the stance wo twituo nyina no to bi timi twese kan baba no de bo bitimi aye de asama oba wo say any appointment kra so ba unya bi adidie na nkasa na wo mu no unya bi trese si ye mpakeka nsi o ne jesi so na security man ete wo nchen na wo conferences up and down diplomatic passport unya bi o dia ba ko bo bitimi ko twese kan ko twitu unya bi ebe wi akire no kra na atetet ye onkrofo bi ho no a omo ye eniema bi previous elections no se me ka say nyom da so tete go no mi say oyi ni ti say ye be che no ebinum wa brutire a ebi a politician use no say wie no twa ne tum ene kakra ba ne nsema onyanko be fi but ontimi ma waka ho enti ye bibia na de adwen ato ho sanse nye nnenko ane ne o chena nso ho BEC grading system unchanged in spite of curriculum change. Why for nekasa say say curriculum ni asesa ne de nso nyade a omo grading system no almost some journal others brainstorm as graphic development series today. Into graphic for omo series bia on tell bi on mo na breakfast meeting bi no ni ade ne development series no you see some journal ni apamfo bi na ekọ nu no madwen mu na omo ahwe empuntu ho akwankyere kakra. Glyco Pension presents 3-bedroom house to best teacher. Wow. Yeah. Gemini Life Insurance Company. Omaya dear papa dampon. Dan efia dampon hiensa wo no de ama best teacher. Nti eno so ho asem. Eno no non-communicable diseases account for 45% of deaths in Ghana. Nti study bi na aba nti we de madam apomde madam obehwe na no apamfo no mo de akire. Yani anu ya bia ne kola ya ye ka ho asem yi. Yankoso an wo hye yensa nsuo. Ene samana ene no anso se woni Dr. Bequin edi nkomo a wo kire se obi emutu ofenom ne ade a emfa ORS no nko akeke nche se yo ene ye de so anu ye fa du ase enti wo ye no ba ku miedu na se nya yi a Russia na fa ko hospital wo no ORS no na wo ni kire hospital what you say and you say man no de tu dwa ewo mu ni se cholera yare no echiwa ye news ka treatment no ukodu hospital ye nyo hwe se wo card se wo ni card se wo insurance ye be hwe into the moment abehu symptoms no se wo ja na nsuo na wo fika ho because yes ya we bekun enya yare bia sa so ye bekun na se nsuo no ekọ no afi na why ha eso obi wonum kra wo de enu pupu bebre sa ba ko ni pe na na je wo hu nsuo kra so dada yeah Esrepa ya phone lines no so ya bio fa wo de no bra free SHS Missy free SHS placement no yeah wo mu ya resolve wo de na ma wa 0302211701 702703704 also fa wo de no ebra ya fa daily guide ebokrata no o FDA GSA that's Ghana Standard Authority launch common certificate initiative na eno ho asem no ye benya to wase a chekire mu ebrepam unse obi beye product bi ana so de bi ba okoji Ghana Standard Authority oko Food and Drugs Authority no nka ho person launch common certificate a certify we are na je say udem na almost start you eno kwa ye ni kwan say starting ye no ye call Christmas a on say ye be call Christmas ya fe na no mo nenam mu nkofo de ba sa nti almost starting tam ne hu fake ones na ye free system ne mu nti sa mo beje mo aguma ye because phone sister don't come no you're very careful with bibia ye bon don't come bia yeah of substandard no ne ho nkeka ho nti wo di bia ko mu no hwe say expiring date na ye sign I will prioritize real industry. Dr. Alhaji Mahmoud Baum yenro kumase wakopia Asante Mantemu a okoye ne campaign ho no ka se aban bai wo yi akwan pa onwie de ba ono no ba de ba ko no so di na ni besi so pa erewe ene o se Accra to Kumasi to Tamale to Western obehwe se obeye erewe abeboa na nko be di economy na opeso build no erewe edimu akotene ono na sem eno no na fire selection prophecies na Ghana mpenya na danko kufu ado na akasa dia fa enkom hye fa bato ehu no kureni se dia asofo ni bi eka wo monsem no oka mane kokko wie se nipa ono na kire se obedi nkunim no wa ani nkunim dia na se awia no eno nso no ebi nipa tiri mu dem sa na
eno na de basa basa ene de basa ade de obia say me win nti e de no me win ene e wia me nti oso mo hwesa de ma ne yi sa obu ono ma ogine ho di say ono a ono nyankopon apa ne ho a kire no nti kombia so de waka no ene o say ba ama say ya wiem yeah meka last 4 years as a prophecy ni bi by say party bia manani anko electoral commission ho a ade nyame dia ma you see ene ba sa yes adwen kase nko a oh yes yes it would nkuguo pe also some kind nyintumu da because de nyame aka bia ye no kura nti se nyame nipa na eka dia se nyankopon so kura be ka asem a ade yi mu ni papa mu beba se nyankopon so obesi ohina obi antimi nwia de ye odia no kokokokokoko beba serious o ta ho man ye timadwen kese ene bi mu didi ho we ya ye ko hwe na me na me hye nkom we me hye nkom ane ntomfa ho da na sei yesire ure ya mo no mo nka no kokko mu eba mu a ya ba be praise it is a hard dream. All right, police invite applicants for medicals. I know the more my application recruitment no you invite some medicals so we application ni bia na e kwa bia so no na wahwe so won san ka medical invitation so there is yeah na NHIS combat illegal charges with e-pharmacy and also ho asem e wo daily guide mu yenkoye nim daybreak the bokrata no Napo Slums Azoka Boys launch in Ashanti na sa story we say NDC launch Azoka Boys wa Ashanti region and vice presidential candidate ma MPP e ka ho asem na I thought say vigilantism no you say ye twema na okay enra no wo Adom FM mete say no mo ne owura Azoka na kasa he kasa o say onim ho hwe wo sawe ho ena omone miracle so kasa obusa na say MPP sa omu group na ho no so david me say 2020 ni mo ho omu gu no eno ano no nti no ebi ni ho de menim other parties a omu wo de ena Azoka Boys nso de na yesi e launch no Kumase no Azoka sofo alande ne say sofo Azoka o say ono so oni no kra wo me say I believe in yen IGP Ira Dampare any chief of defense staff openi Thomas Pepra yes omo asamo ho ne so say afia bato no omo de omo nim se wosa sumdue ne sir enti hwan boys hwan men so umpadwuma bi nye na so abato emu obi de obehye dem mama se be aduane ni wi kakra no no wate asi abonte na obi a okoye exercise ne legal right and I say the franchise obetete say nipa na omekasho ne and mayen kan trenkofo say MPP say NDC okofa mema bi gu abonten na police fo ana soldier fo so me threat mom tu bituo me obi a me dede oku ne mo so mabusu afo na ni na mi nyina ye nyina ekokoto aba there is no way so koso akoto aba no bibi ebu tutu abo ana so bi ye obi dem mo ko ye basa ne eti yensua sa de ne ho nyansa so yensua ho nyansa pa mo mabusu afo akuntan na ye omo sa mo ne omo nkasa o ba o fie o so wa fa atade egunu kon o bizanza adan ya so ye hwan boy na we hwan man e di politician bi achi wan hwe ya o fie ne adinifu abrɛw and obedwa no compensation bia so ye nyina ye na ye ho so ye nya hweye na asumdue no a yaka free si ye sha fi ase asumdue ho mpa ye nko yemfa nko na kan nya asem na aba yenko yi pani obebi anim na no yesi ye kan asumdue ho asem za US for the sanity na so mo vigilantism ne ade na hey Ghana court dismisses a case against appointment of deputy IGP COP Christian hey so that's all enti no but so o di position no openi o obodwuma yo no oye brutal hey Ghana oye brutal eno ho asem e wo ho no na menim se obre ne nso ya memfa anko no ebi okay fa anko no o say NDC boycotts peace pact again refuses to sign despite flag bearers presence at peace forum enti enano Pentecostal council for why is it obi refuse bibi asem a the anko the bokrata ne ka no you better fact check. O say NDC boycotts peace pact again.
refuses to sign despite flag bearers' presence at peace forum. I don't know some of the parts in the course our forum now say no sign no one sign and I said I don't know much about this story, but the Democrats are on the report. You better hear me. Say ebia sa peace pact na yamfe essential sumbia pamasno. Say made na se no mo de call you say the flag bearer of the NDC mesanya because many him say the flag bearer of the NPP Dr. Badwam Yanu ni o. Na representative ne running mate and a call ye. Enti minim arrangements a call ye and who de by behe na ya botchi. Bawumia starts round 2 in Ashanti region. CEO of Maslop and Stop Honest. Conferred capacity building Sharo of the year. No so ho asem ewo ahanum senti ne the Democrats akakra ne bae no ho enkomo. Kwaku fancy yada se papa package wananka se to so e de agudie mu nsem na ba na fe health tips and so rabies ho nkomo na wo twi mu Mr. wo nyemu akraman ne okra ye fast wo mo ne pane ni bi akoko body bi nhu abo bi na abonten ye careful ni dia grossa e bia ne ye mo ne pane ni bi onya kaw wo tim won pay attention ene rabies ni bi akoni padua mu yanhra wo bewu flat chiremu bi ani akire mambo atema so beba na what oh so so nguso ya campaign no ya obi anamu campaign o mani abre pa apaluso namu ekwadon konso ayi no wo mayi yi o Roman father e be flag so na nti akaso no be yi ne vice oh yeah be possible be possible the Roman father be ballot paper. Oh yes. All right. And I don't a bigger you could as a Sunday baby. It's an elevation. Yeah. And easy sir. Yeah, no know to enter na chi. So ati ase. Nyame nka no ho. Roman father ya warobofo. Nyame nka no ho. Na ne maame a wanya no ba bi ekro maame akua don kwa rade fa kransie. Na ni so ade hunu no. Roman father nto so. Ye kɔ na fe dwumadie no beto so saa. Paswa ma ofidie na Adom TV fi se wazo ye yeda se